Hoofnuus vanaand, die DA bring hulde aan sy raadslid wat gister doodgeskiet is. 3000 Malawiërs is suksesvol gerepatrieer. En 'n enkel pa van Johannesburg help sy autistiese seun om nuwe hoogtes in karate te bereik. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die leier van die Demokratiese Alliansie, Jordan Neal-Louis, het hulde gebring aan sy party se kandidaat vir die tussenverkiesing in Dunoon in die Wes-Kaap. Sinuvuyo Diyokwe is gisterand doodgeskiet op pad huis toe nadat sy by 'n stempunt gehelp het om kiesers te registreer. Louis het die wijk 104 kandidaat bestempel as 'n toegewyde leier en 'n geliefde mens. More importantly, the kind of person she was bubbly, friendly, happy always, constantly positive, constantly working on trying to find solutions to community problems, try to help everyone. And she inspired confidence and support, and walking with her in the streets, people would shout from the balconies, "Hey Sino, nice to see you," and that was just the kind of person she was. She was really a lovely person who I will fondly remember. Owerhede in die Oos-Kaap sê hulle ondersoek na die motief vir die moord op die ANC raadslid Sisilo Mlewe is in 'n sensitiewe stadium. Die 45-jarige Mlewe is gisterand doodgeskiet terwyl hy vergadering by sy wijkskantoor in Zwide in Gqeberha bygewoon het. Volgens die polisie het 2 gewapende verdagtes die kantoorperseel binnegegaan, selfone van die persone in die vergadering gesteel en skote op Mlewe afgevuur. We are prioritizing this case because it occurred at a very busy, very important period in our country, because it was on the day when our people were expected to go and verify their voting stations and also know whether they are voting, and others were there to register to cast their votes. Mlewe het in wijk 27 in die Nelson Mandela Bay Metro vir die ANC gedien, wat dele van Zwide en Soweto aan See insluit. Hy was ook 'n lid van die Metro se streeksuitvoerende komitee. He was part of the court of the Youth League that has built himself up to make sure that representation of young people find expression in governance issues, and as well in making sure that the development of our townships are in the centrality of our agenda. Intussen meen die OVK in die provinsie dat die moorde die demokratiese proses negatief raak. It does bring some sort of instability in terms of a free and a fairness of an election, in that now there will be fear that is in the community as to what might have caused this killing. Is it the first? Is it the last? Die polisie meen terwyl hy die moordondersoek prioritiseer, word die publiek gevra om inligting te verskaf wat met die ondersoek kan help. Gemeenskappe in die Tuinroete en Karoo, wat nog herstel na die storms, word aangemoedig om hulle kiesersregistrasie besonderhede aanlyn na te gaan en op te dateer. By stemlokale in dele van die Tuinroete blyk dit dat ouer inwoners onder die is wat die toegewydste is om deel te neem aan die verkiesingsproses. In Mosselbaai is daar byna 75,000 geregistreerde kiesers, waarvan 55,000 ouer as 40 is. Inwoners hier sê deelname aan die demokratiese stemproses bly noodsaaklik, veral weens die talle uitdagings wat gemeenskappe ervaar. Ek dink is baie belangrik vir ons land dat die mense se stemme na vore kom om te kyk of ons 'n beter toekoms het vir ons pragtige land.
om Oh, baie belangrik. Jy weet ons kom uit 10 miljoen uit daai wêreld uit en ek weet mos hoe lyk dit daar. So nee, dit is baie belangrik vir die netheid en die omgewing en die welvarendheid van die. Inwoners hoef nie fisies by stemlokale te registreer nie. Kiesers kan ook aanlyn registreer of hul registrasiebesonderhede aanlyn nagaan. Onthou, jou veiligheid kom eerste. Daarom lig ek inwoners graag in van die opsie om aanlyn op die OVK se amptelike webwerf te registreer of hul besonderhede op te dateer op hierdie webwerf. Kom ons werk saam om veilig te bly terwyl ons verseker dat almal geregistreer is. Die OVK sê die naweek se veldtog is daarop gemik om te verseker dat alle kiesers korrek geregistreer is voordat die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November plaasvind. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Die geskorste lede van die MK-party, Duduzile Zuma Sambutla en Slamulo Ndlela, is van voorneme om hulle skorsing in die hof te betwis. Die MK se sekretaris-generaal, Sibonelo Nomvalo, het donderdag aangekondig dat die twee geskort word omdat hy die party in oneer gebring het. Ndlela het tydens 'n nuuskonferensie saam met Zuma Sambutla gesê dat die party nie die regte prosedures vir die skorsing gevolg het nie. Nhlamulo Ndlela en Duduzile Zuma Sambutla wil die hof nader om hul skorsings onregmatig te laat verklaar. We'll be writing to the Secretary General requesting which sections of the Constitution and which sections of the Constitution were invoked to expel us. Pending that letter of response or not, we will be instructing our lawyers to approach the High Court on an urgent basis to challenge the purported expulsions. Volgens Zuma Sambutla het sommige partylede die partyleier en haar pa, Jacob Zuma, beïnvloed en hom swak raad gegee oor haar skorsing. I don't take any responsibility. I do blame the people around the leadership. And I don't feel betrayed by my father. I again blame the people around him. Die twee het ook die bevoegdheid van die huidige sekretaris-generaal van die MK, Sibonelo Nomvalo, in twyfel getrek. From day one, this party has never had an SG that's capable of actually leading this organization. Fact. And the president should not be blamed for changing SGs. As you can see already, that with this particular one, where it's going, the problem is that when people occupy that role, the first thing that happens is that they become arrogant, they become celebrities. Intussen sê Zuma Sambutla sy hoop om in die week met haar pa te vergader oor die skorsings. Net hierna kyk ons na die repatriasieproses van ongedokumenteerde buitelanders. Bly ingeskakel. Meer as 3000 ongedokumenteerde Malawiërs wat vanaf Sjoerd-Sal in KwaZulu-Natal gereis het, is sedert Vrydag suksesvol by die Beitbrug grenspos gerepatrieer. Nagenoeg 1000 Zimbabweërs het ook reeds vrywillig per bus vanaf Gqeberha, Kaapstad en Durban na Zimbabwe teruggekeer. Noodreisdokumente word tans vir talle ongedokumenteerde immigrante uitgereik. Volgens ramings van die Malawiese ambassade het nagenoeg 3000 gedeporteerdes reeds via Zimbabwe na Malawi vertrek. I must say thank you to the governments, the government of Malawi, the government of South Africa. The repatriation process is a bit tiresome, but we are doing well. Malawians are going home, ladies, their children, the men, all of them, they are going home well. Die papierwerkproses is egter 'n groot uitdaging. Remember, these people are undocumented, and so we have to pile everything, their names incorrect, because every border that we pass, they want the numbers, and the number must correspond with the passenger list. Nog busse word by die grenspos verwag, nadat 20 busse in die afgelope 2 dae die grens oorgesteek het.
Adjunkpresident Paul Mashatile is in China om handel, beleggings en ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en China te bevorder. Mashatile wen ook die 4de Chinese internasionale verskaffingsnetwerk Expo by, waar hy gesprekke met regerings- en sakeleiers gaan voer. Die besoek bou voort op ooreenkomste wat tydens die binasionale kommissie in Maart in Kaapstad bereik is om groter samewerking tussen die twee lande te bewerkstellig. Mashatile sal ook die Chinese visiepresident Hang Zheng ontmoet. Hy reis later die week na Shenzhen om onderhandelinge wat tydens die 2024 Shenzhen presidensiële sakeforum plaasgevind het, te versterk. Onderhandelaars van onder meer die VSA en Iran het aangekom vir vredesonderhandelinge in die Switserse luukse oord Burgenstock. Bemiddelaars van Pakistan, Qatar en Egipte neem ook deel aan die proses om die oorlog teen Iran te beëindig, wat die VSA en Israel bykans 4 maande gelede begin het. Die Amerikaanse president Donald Trump het skerp Amerikaanse kritiek ontvang vir die memorandum van verstandhouding wat hy en Iran verlede week onderteken het. Trump is in die VSA gestrem vir die memorandum se gebrek aan besonderhede. Hy het veral deurgeloop vir die heropboufonds wat die VSA aan Iran sou betaal ter waarde van $300 miljard. Beginsels oor Iran se kernontwikkeling, die Straat van Hormuz en Libanon moet nog bespreek word. Soos gewoonlik onder die Trump-Withuis word die VSA benewens die visiepresident J.D. Vance verteenwoordig deur Trump se skoonseun Jared Kushner en sy eiendomsmagnaat vriend Steve Witkoff. Anders as vorige onderhandelingssessies sluit die Amerikaanse span volgens berigte kernkenners in. Die Iranse afvaardiging onder leiding van die hoofonderhandelaar Mohammed Ghalibaf en die minister van buitelandse sake Abbas Araghchi het vergader met die Pakistanse eerste minister Shehbaz Sharif. Die Straat van Hormuz is steeds gesluit nadat die Iranse revolusionêre wag hom gister opnuut gesluit verklaar het. Dit was in reaksie op Israelse aanvalle op Libanon waarin tientalle mense dood is. In Teheran het die Iranse president Masoud Pezeshkian herbevestig dat Iran nie sy reg gaan opgee om Iran te verryk nie. Pezeshkian sê soos Trump aanvaar het dat Iran nie onvoorwaardelik gaan oorgee nie, gaan hy moet aanvaar dat Iran die reg het om Iran te verryk. Bly ingeskakel vir die sportnuus net hierna. In die lig van Vadersdag wat vandag gevier word, sluit ons vanaand se bulletin af met 'n storie oor 'n uiters toegewyde pa. Buzwe Mabuza van Randburg in Johannesburg se onwrikbare ondersteuning het sy 14-jarige autistiese seun Zwelo gehelp om noemenswaardige sukses in karate te behaal. Van die Suid-Afrikaanse nasionale kleure wat hy verwerf het, tot sy voorbereiding om Suid-Afrika by die Indo-Pasifiese toernooi in Mauritius te verteenwoordig, Zwelo se reis is 'n bewys van vasberadenheid, veerkragtigheid en die krag van 'n pa se liefde vir sy seun. Die Mabuza gesin se vooruitgang is 'n bewys dat enige iets moontlik is met liefde en ondersteuning. Die oudste seun in die gesin, Zwelo, wat op vlak 1 van die autisme spektrum is 'n baanbreker en floreer as 'n begaafde jong atleet. That's amazing. Are you proud? Are you proud to represent South Africa? Yes. You're very proud. Where, in golf or in karate? Both. Both. No, that's amazing. You're amazing. You know that? Okay, cool. I found out about my son's diagnosis at the age of 2. What had happened was we noticed he was not reaching his milestones. We took him to the doctor, who then referred us to an occupational therapist, which then led to the various tests that had him diagnosed with autism, basically. Buzwe is 'n enkelpa wat die ouerskap verantwoordelikhede deel met Zwelo en sy broer Leto se ma. Usually when you get a diagnosis, one of the stages that you go through is a stage of mourning as a parent. You essentially mourn your child's potential, because in your mind you think because he has a disability or a condition, he's not gonna achieve much, or is not gonna, become much, so to speak, right? However,
what we then did is when his brother started excelling in soccer, and he used to always go to soccer with his brother, he never had anything to do to keep himself busy with. So what we then did is we enlisted him for karate, because in the same precinct where his brother would go for his soccer, there was a dojo there. And that's where the journey kind of started, because then he had his own thing that he could attend while his brother attends another. From there, we began to see him develop. We began to see his social skills starting to improve. We saw him begin to form a community. Jare se toewyding, geduld en ondersteuning het bygedra tot 'n sterk band tussen Buzwe en Zwelo, wat verstewig met elke mylpaal wat hulle saam bereik. I think we're in an amazing place where, they've become like my brothers, if I can call it that way. Buzwe is 'n voorstander van die onmisbare rol wat paas in die samelewing speel. My message to the fathers this Father's Day, I just want to say, keep on keeping on, dads. We see you, we acknowledge you, and we need you. Wat 'n mooi bewys van deursettingsvermoë en liefde. Ons groet uit 'n koue en reënerige Johannesburg. Sterkte vir die week wat voorlê. Bly warm en gesond. Totsiens.